turagusuje cyane ndetse tunaguha ikaze aho tugiye kubana muri uyu mwanya twahariye inkuru ishyushye mu makuru kuri telemontagne nuko uwitwa Paul Rusesabagena washinze umuryango wa MRCD ugamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda kuri uyu munsi yafashwe kuri uyu wa mbere tariki 23 Kanama umwaka wa 2020 urwego rw'igihugu bw'ubugenzacyaha nibwo rweretse itangazamakuru Paul Rusesabagena washinze umuryango wa MRCD cyangwa se Rwanda Movement for Democratic Change ugamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Uyu muryango wa MRCD uyu Paul Rusesabagena yarahagarariye ni nawe ushamikiyeho umutwe witwaje intwaro wa FLN wakunze kugaba ibitero ku nkengero z'ishyamba rya Nyungwe bigahungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse n'abaturage bikabahitana b'abatura Rwanda. R.I.B yavuze ko Rusesabagena akekwaho kurema no kuyobora umutwe w'ihuriro ry'imitwe y'iterabwoba yitwara gisirikare igizwe n'abaheza nguni irimo MRCD ndetse n'uwitwa PDR ihumure. Uyu umuvugizi wa R.I.B witwa Dr Murangira Thierry yagize ati itangazo rya R.I.B ku ifatwa rya Paul Rusesabagena. R.I.B iramenyesha abanyarwanda n'amahanga ko binyuze mu fatanye n'amahanga Paul Rusesabagena yafashwe ubu akaba ari mu maboko ya R.I.B. Rusesabagena arakekwa kurema no kuyobora umutwe n'ihuriro ry'imitwe y'iterabwoba yitwara gisirikare igizwe n'abahezanguni irimo MRCD na PDR ihumure ikorera mu bice bitandukanye mu karere no mu mahanga. Hari hashize igihe Rusesabagena ashyiriweho impapuro mpuzamahanga zisaba ko afatwa agashyikirizwa ubutabera kugira ngo abazwe ku byaha bikomeye aregwa birimo iterabwoba, gutwika, ubushimusi, ubwicanyi byakorewe abaturage b'inzirakarengane n'abanyarwanda mu duce dutandukanye tw'u Rwanda turimo Nyabimata mu karere ka Nyaruguru, muri Kamena 2018 no muri Nyungwe mu karere ka Nyamagabe mu Kuboza 2018. Ukekwa afungiye kuri sitasiyo ya polisi iri Remera mu gihe dosiye ye iri gukorwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha mu gihe kigenwe n'itegeko. Rusesabagena ibi byaha akurikiranyweho yafashwe mu bufatanye n'ibihugu byinshi ariko ku nyungu z'ubutabera kuko ubu turacyari mu iperereza ntabwo twavuga ibyo bihugu ngo tuvuge aho yafatiwe kuko biracyari mu iperereza, ariko iperereza nirangira tuzababwira rwose, tuzamenyesha details zose. Iperereza nirangira tukaba ibyo nabyo biracyari mu iperereza ntabwo ku nyungu z'ubutabera twabivuga. Umuvugizi wa R.I.B ariwe Dr Murangira Thierry yavuze ko nanone R.I.B itanga ubutumwa ku bantu bari hanze y'u Rwanda mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda mu gihe bidatinze ko bagiye nabo gufatwa. Tukaba dutanga n'ubutumwa kuri abo bose bakiri hanze, turababwira ko ukuboko k'ubutabera ntaho kutagera, abo nabo mu minsi mike bazafatwa. Ubushobozi burahari, ubushake burahari ndetse na cooperation n'ibindi bihugu kuko ubu ngubu nta gihugu na kimwe gishyigikiye iterabwoba, gishyigikiye ko abantu bapfa mu bindi bihugu. So ubwo n'abandi nabo it's a matter of time nabo bazafatwa kuko nta muntu wakwica abanyarwanda ngo yidegembye, nta muntu wakwica abantu ngo yidegembye yumve ko atafatwa. Kuboko k'ubutabera ni kurekure kuzamugeraho nabo. Twe icyo turavuga uwo dufite, abo afitanye uyu Rusesabagena bafitanye abo amashyaka yakoranaga. Uzi ko MRCD ari impuzamashyaka, harimo PDR ihumure, CNRD, RRM na RDI Rwanda nziza. Abo bose ni abantu bafatanya nawe, ni imitwe yibumbiye hamwe. Ubwo rero uko iperereza rizagenda rigaragaza buri umwe n'uruhari rwe muzabimenyeshwa. Turagushimiye cyane mwebwe twabanye kuri uyu mwanya, mwebwe twabanye mu makuru y'uyu munsi.
mukomeze mugire ibihe byiza. Mushobora kuzajya mukurikirana amakuru yacu uko tuyashizeho, muramutse mumanutse hasi video mukareba ahantu hatukura handitse subscribe mukakanda, mukazajya murabona amakuru yose dushizeho mu nkuru zishyushye zacu bikoroheye cyane. Turagushimiye cyane kandi wowe twabanye, komeza uryoherwe na gahunda zitandukanye Telemontagne Rwanda igutegurira. Turagushimiye cyane.